Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment. Inkuru yakomeje kugenda igarukwaho n'abantu benshi by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru iri kuvuga yuko u Rwanda rwashatse kwica umugore wa Tshisekedi. Ni inkuru rero yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi. Ese ibi cyangwa iyi nkuru yaba ari ukuri? Ibi byose nibyo ngiye kuza ngarukaho, ngiye kuza mbaha icyo wakita nk'amakuru utapfa gukura ahandi, aho ngiye kubishyiraho ukuri na inkuru yizewe. Ni inkuru rwose yizewe 100%. Nicyo nagusaba rero no kwarangiza kino kiganiro maze tukareba ukuri kose kuri muri iyi nkuru. Ambasade y'u Rwanda rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye ibinyoma by'uko abo mu nzego z'umutekano b'u Rwanda bashatse kwica umugore wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umugore witwa Denis Nyekeru Tshisekedi wari ucumbitse muri imwe muri hoteli yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni itangazo rero ryashyizwe hanze na Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa 25 Werurwe 2026. Ambasade y'u Rwanda rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko umwe mu itsinda ry'abashinzwe umutekano b'u Rwanda utari ufite intwaro yahuriye n'abashinzwe umutekano bo mu itsinda ryo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kirambi cya hoteli y'i Washington DC cyangwa cyemerewe kugendwamo na buri mushyitsi wese cyangwa n'umuntu ubonetse wese. Yavuze ko impamvu uwo ushinzwe umutekano yahuye nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko yaba itsinda ryo mu Rwanda n'iryo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bacumbitse muri hoteli imwe. Uwo munyarwanda yangiwe gukoresha essentiel n'abashinzwe umutekano wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu Ambasade y'u Rwanda ivuga ko bitari bikwiriye ndetse ari imyitwarire mibi kuko aho hantu nta muntu n'umwe wari uhakumiriwe. Yagize iti ni ibintu bidakwiriye ndetse bikaba imyitwarire idahwitse yagaragarijwe ahantu buri wese afite uburenganzira bwo gukoresha. Icyakora ikibazo cyahise gikemuka ibintu bitabaye bibi cyane. Ibi nibyo u Rwanda rwakomeje kugenda rutangaza. Yakomeje ivuga ko nyuma y'ibyabaye uruhande rw'u Rwanda rwafashe icyemezo cyo guhindura hoteli. Icyakora itangaza ko abanyarwanda bahohotewe ndetse bafatwa n'amashusho n'abantu batazwi mu gihe basakwaga bava muri iyo hoteli. Ambasade rero y'u Rwanda yakomeje igira iti nubwo habaye ubu bushotoranyi, itsinda ry'u Rwanda ryatuje rigaragaza ubunyamwuga nk'uko ribuhorana ibihe byose, ryirinda amakimbirane ayo ariyo yose yashoboraga kuvuka. Nkubwira ko mu kanya ngiye kukubwira ukuri kose kuri muri ibi bintu cyangwa kuri muri iki gikorwa. Ni itangazo rishyizwe hanze nyuma y'ibinyoma by'abanyekongo n'abatifuriza ineza u Rwanda bivuga ko inzego z'umutekano zarwo zari zigamije kugirira nabi umugore wa Perezida wa Kongo Denis Nyakaru Tshisekedi wari ucumbitse muri iyi hoteli. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje ivuga ko nubwo byagenze gutyo bitabujije abantu bari barimo umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusakaza ibinyoma ku byabaye mu kiganiro n'itangazamakuru yakoze muri ijoro ryashize. Yagize ati ibi binyoma biteye isoni, bikwiriye kwirengagizwa ndetse bikamaganwa. Umuyobozi wungirije wa Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Arthur Asimwe nawe yagarutse kuri ibi binyoma, asubiza uwabikwirakwizaga ko gutekereza ibyo ari ubugoryi. Rero iyi ni inkuru yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi by'umwihariko muri East Africa. Ni inkuru rero ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi bavuga bati Leta y'u Rwanda yaba yashatse kwica umugore wa Perezida wa Kongo. Ariko icyo nakubwira nuko iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ni ikinyoma cyambaye ubusa nk'uko tumaze kubibona kuri iyi nkuru. Iyi ni inkuru nawe wajya ku gihe.com nawe ukagenda uyisoma maze ukaza kuba wabona ukuri rwose
kumeze neza. Ibi byose niko byari byifashe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bashatse kuvuga yuko u Rwanda rwashatse nyine kuba rwakora iki gikorwa, ariko nk'uko mubyumvise iyi niyo nkuru wavuga ko ari inkuru y'ukuri. Ni u Rwanda rero rwaje kuba narwo rugenda rubishyiraho umucyo, bigaragara yuko u Rwanda rwari rwashatse kuba rwabeshyerwa. Twari turi kumwe muri iki kiganiro rero, icyo nakwifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Ikindi kandi kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Ikindi kandi niba wakunze iki kiganiro kora kuri like. Ndagushimiye cyane.